1. aprila prihaja v celjski Zlatorog Paris Saint-Germain. Naši fantje rabijo vso našo podporo. Tudi jaz bom na tribuni. Tudi jaz bom podprl naše fante v Zlatorogu. In nič nas ne ustavi. Letos sicer drugače, ker bomo naše majice obesili in fanti bojo vedeli, da smo mi z njimi. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo napolniti Zlatorog. Nič nas ne ustavi. Si z nami? Tvoja majica bo na tvojem stolu v osmini finala. Potem pa jo prejmeš po pošti. Skoči na link, kupi svojo majico in nas podpri. Nič nas ne ustavi.